روز جمن وحشت قبر بنی وسواس چلنا مواس ہر کانسی نفس کائنات اندر یم خالق کائنات عالمین پود کر اپنے عالمہ کو عالمین توے آو خطاب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہچو رحمت للعالمین اگر اپنے عالمہ سے تل گیو رحمت للعالمین یعنی عالمین چھ تلی واریاہ دپان تمن تمام عالمین مزن چھ امام تو امام حضرت امیر المومنین طالب علیہ السلام پرات کانچ پنہ طرف درود سلام ذکر سوزان پنس امام حضرت علی اللہم صلی علی محمد اش مسلمان اش تشیع یعنی تشیع گو یس پیروکاری کر پیروکار یعنی یس محمد آل محمد ہن پیروکار بن پت پکن وول بن فرمان بردار بن بھلے کہ سمت استن مرسی پران سمت استن دول تلان مگر سہ تشیع تشیع مطلب گو یس تہذ اطاعت کر تمس آس دلس مز او دپان ڈاکٹر درمندر ناتھ دہلوی کیسے عاقبت کی فکر کہاں خوف معاشر کا کئی پشتوں سے ہوں مدے کھان ساکی بٹ کیسے عاقبت کی فکر کہاں خوف معاشر کا کہیں پشتوں سے ہوں مدے خان ساقی کوثر فردوس میں دیکھے کون روکے گا مجھے جو میرے دل میں ہے وہی لکھا ہے جنت کے دروازے میں اللہم صلی علی محمد درمدار دلوی سے بات دپان یوچ شجاعت حضرت امیر المومنین یوچ ولی خدایس مرتب خدا سن طرف تم مرتب حاصل ہیت میں کینچو پیریو پہ تم سید مدہ لکھن کینچو پیریو پہ ووت میں تم سید مدہ لکھان تو مدہ پران مدہ لکھنس تو مدہ پرنس مز بوت تیوتا برون بچس دپان مچن وہ عاقبت فکر اس میں برخاست مون مچن معاشرک مچن عاقبت پگہ مچن پگہ روح قبض گژھنٕچ فکر مچن پگہ زالنٕچ فکر یعنی یہ مے کرن یم رسومات آسن امی چھ مے کہن تہ فکر کیازِ باسا چاہے میں یہ زالن پنہ مذہب مطابق یا کیا کرن مگر توتہ ہسا چھ مدہ پرن وول کینژو پیریو پہ روٗدمُت کٔمۍ سُنٛد حضرت علی امیر المومنین سُنٛد باسا چھ دپان سٲلِم ییٚلہِ آسن تٔمۍ سٕنٛدۍ دوس گژھان جنتس کُن بہٕ تہِ نیرٕ اتہِ ما ونن تِم دوس یمن حقیقی آسہِ دیُتمُت دعوت کٔمۍ حضرت امیر المومنین کو وادی سلام اس کو صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد کیا مولا علی علیہ السلام کو شانس من چھ واللہ یدعو الی دار السلام یعنی سوچ پگہ سلامتی ہندس گھرس دعوت دن وول کس حضرت امیر المومنین اس بار تم فکر ضرورت پتہ لگان دپان یہ ہسا میں شجاعت حضرت امیر المومنین وچ یہ ہسا میں شجاعت ولی خدا وچ میں ہسا دو بہتر چھ مدہ مدہچی وات یا ناتچی وات چھ سو یا پروردگار زوہن بیتر رحمت چھ بس یا بن نات خان نات بن مدہ خان دپان ات ہسا ونن مے اس امیر المومنین سن دوست تکو چھ جنتس کن گژھُن بہٕ دپکھ ہتا مے کتھ چھُ رُکاوان ییٚلہِ تُہۍ جنتہٕ کِس دروازس پٮ۪ٹھ وٲتِو نا تتہِ چھُو تۄہہِ گۄڈٕ پرُن اگر توٚگوٗ پرُن پتہٕ گژھیو جنتُک دروازٕ مگر مےٚ چھُ گۄڈے دلس منٛز آمُت لیکھنہٕ صلوات اللہم صلی علی محمد مگر یہ سون مضمون نگار تہِ دپان ییٚلہِ أمِس بٹس تیُتھ اعتقاد تہٕ اُمید چھِ تیٚلہِ چھُس بہٕ مدہ پرن وول ہر وقتہٕ کٔمۍ سُنٛد بہٕ چھُس تشیع حضرت امیر المومنین طالب علیہ السلام سُنٛد کیازِ حضرت امیر المومنین طالب علیہ السلام سٕنٛز ولایت تھاون وٲلِس چھِ نار جانُک نار صلوات اللہم صلی علی محمد کیازِ فرماوان یہ استاد دپان انی قد غفر کل شیعت الذنوب یم تہ آسن
زمین و آسمان مز تشریح کرن وول یعنی ولا محمد و آل محمد تھاون وول خاص کر حضرت انسان کیا اشرف المخلوقات امس پہ میں کتنی ناری جہنم چھ وچھن کیونکہ مولا علی السلام چھ قسیم الجنت و حضرت امیر المومنین چھ جنتس تو جہنمس تقسیم کرن وول سہ تم سی پگہ یہ سہ ات مالک کس یہ سہ تراون جنتس کس آس تک قابل کس آس مگر اس کرو امید بس مولا واسطہ چھ مولا مشکل کشا خدایا واسطہ چھ یہ جناب مولا مشکل کشا اس کر ناری جہنم آزاد اس کر سارے داخلی جنت سون اموات اسلاب یم دائرن مز بیوان سمان پسکان پیشکان ذاکر یم ونکن اس موجود پروردگار تم سالم کر داخلی جنت اموات صادقان کر داخلی جنت اللهم صل على محمد بس میں 10 منٹ گھر بچنے کریں دپان یہ ونان ام تلمت ام استاد خدا تھے سلامت ام تلمت پن قلم دپان یہ ڈاکٹر درمیندر ناتھ دہلی یہ امید تیل مت امید مت آگ حضرت امیر بہ دن تسندی مدہ سہ کر مے پگہ رہنمائی مے روز تم سند باعث پگہ قبل وسواس کیل ہمس وسواس کہین بہت مدح پرن وول حضرت امیر المومنین مت کر پگہ سہ پن یاری صلوات اللهم صل على محمد دپان یل آو دنیاس شیر خدا یل آو مولا تھنو یمن دہنن رش رفاقت کرو مولا دن سلامت کیا انسان اخ مومن ون تھی پھل تمس دل یس مولا موشر کشا اصلی شاد مان مائی بو یل آو دنیا شیر خدا یل آو یکسر گاٹ سج گوفر یکسر اللهم صل على محمد وآل محمد یل دنیا آو ظاہری طور حضرت امیر المومنین یس تو کفر گتک ناس گئی دور تو اسلام آفتاب گو روشن کتہ خانہ کعبس فرماوان دو اکہ لکچار دود چوان دو اکہ لکچار دود چوان آیس زلا لج کرنی ذکر خدا ذکر خدا یام کر نظر مجلس کو یام کر
زہری طور ییٚلہِ حضرت امیر المومنین طالب علیہ الصلوۃ والسلام چھِ پننہِ مادر گرامی شیٖر چٮ۪وان زہری طور کٲف آیہِ یِتھ پٲٹھۍ اکثر بچس یِوان چھِ کھۄنہِ منٛز کٲف دپان فاتح بنت اسدن زون بہٕ تھاوٕ یہِ گاوارس اندر شاید فرمایہِ میون نوٗر دی حضرت امیر المومنین کیٛاہ آرام تِمن تھوٚوُن آرام فرماونہٕ خٲطرٕ پانہٕ لٔج کرنہِ ذکرِ پروردگار فارغ گٔژھِتھ ترٛوو فاتح بنت اسدن نظر پیوس نا وۄنۍ خیال مےٚ چھُ تھوٚومُت پنُن نوٗر دیٖن ییٚلہِ نظرا کٔرٕن کیٛاہ وٕچھُن وٕچھُن نزدیٖک منزلِس وٕچھُن نزدیٖک منزلِس اکھ اشدہا اکھ خوفناک زن کویہِ پایہِ کر خوفناک زن دپان دانہِ وٕچھُن نزدیٖک منزلِس اکھ اشدہ تُہۍ چھِو زانان یہِ اشدہ کُس اوس یہِ کیٛاہ اوس کران یہِ اشدہ اوس اَمہِ ساتہٕ حقس تہٕ حلالس پہچان کران خالقن اوس تھوٚومُت یہِ اتھ شعرس منٛز عربس منٛز ییٚلہِ یہِ نیران اوس تمہِ وقتہٕ اوس یِہوے وٕچھان حقس پٮ۪ٹھ کُس چھُ تٔمِس اوس ماران وٕڑاوان یُس نہٕ حق یُس حق یا غیر حقس پٮ۪ٹھ یُس حقس پٮ۪ٹھ آسہِ ہے تس اوس بچاوان یُس غیر حقس پٮ۪ٹھ آسہِ ہے تس اوس ماران یُس حقس پٮ۪ٹھ آسہِ تس اوس یعنی حقس تہٕ حلالس منٛز ژھۄٹِس منٛز اوس پہچان کران کُس یہِ اشدہ تھوٚومُت خالق مگر دوٚیِم نفرا اوس نہٕ أمِس مارن وولا یوت دوٚیِم نفر اوس نہٕ مگر ییٚمہِ وقتہٕ یہِ نیران اوس چاہے اتہِ حقس پٮ۪ٹھ آسہِ کانٛہہ یا غیر حقس پٮ۪ٹھ آسہِ کانٛہہ فی الحال ٲسۍ سٲلِم پنُن پان بچاونٕچ کران پتہٕ یُس أمِس برونٛہہ کُن یہِ وارٕ وارٕ پتہٕ چھِنا کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ یہِ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ ژلان چھِ گامہٕ منٛز أسۍ نیران پتہٕ ٲسۍ وارٕ وارٕ اکہِ اکہِ یِوان بیٚیہِ واپس اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ سٲلِم ژلان چاہے اتہِ کانٛہہ مطلب مُلزِم اوس یا نہٕ اوس ہُہ تہِ اوس بچاوان میٛٲنۍ مٔہنی دپان پتہٕ یُس أمِس نزدیٖک واتے اگر غیر حقس پٮ۪ٹھ آسہِ ہے یہِ اوس پیٚوان أتی پتہٕ یعنی أمِس اوس نارٕ برٛونٛہہ نیران کمہِ منٛز دہن یُس اتس حقس پٮ۪ٹھ آسہِ ہے تٔمِس اوس نہٕ کران تمہِ سۭتۍ وِزِ اوس یہِ آٹومیٹِکلی مان ژٕ بنٛد گژھان دپان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ حقیٖقی ظٲہری طور آو بظٲہر حضرت امیر المومنین نتہٕ اوس حضرت آدمس برونٛٹھ نوٗرِ پیغمبر نوٗرِ امی مصطفیٰ علیہ السلام 10,000 ؤری برونٛٹھ اوس خالقن خلق نوٗر اللہُمَّ صلی علی محمد دپان خۄدایَن دوٚپ دوٚیِم نفرا چھُنہٕ دوٚیِم شخصا چھُنہٕ أمِس اشداہس حِصہٕ کرن وول دپان یُتھُے یہِ اشدہ نیٖرِتھ آو امہِ وقتہٕ چھِ پانے درٛامٕتۍ یِم شہر ییٚلہِ یِمو بوٗز وۄنۍ کیٛاہ چھُ وۄنۍ چھُ فاتح بنت اسد بیٚیہِ چھُ حضرت مولایہِ کاینات لۄکٹُے ظٲہری طور اتھ منزلِس اندر تہٕ بیٚیہِ درٛاو یہِ اشدہ ییٚلہِ نظرا کٔر فاتح بنت اسدن اتہِ وٕچھُن بوٚڑ بار بمثلہِ کوہا ییٚتہِ چھُ اسہِ بوٚڑ بار کوہ ہِمالی یُتھُے پہاڑا وٕچھُن أمۍ وٕچھ حضرت امیر المومنین سُنٛد یہِ گاوار أمۍ گیوٗرمُت یعنی ووٚگمُت مگر غمزٕ دِنۍ فریاد درٛاے کمہِ سٕنٛدِ دِلہٕ منٛز فاتح بنت کیٛازِ موج چھِنہ ماجہِ چھِ آسان دِل نوزُن دوٚپُن شہرس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ میون نوٗر دیٖد چھِ أمۍ اشدہن وولمُت وٕچھ نا بچاو کرُن دپان یِم آواز واژ فاتح بنت اسد سٕنٛز یِم غمزٕ دِنۍ فریاد درٛاے یِم وٲتۍ گوشے مُبارک حضرت امیر المومنین دپان ییٚلہِ وٕچھُن دٮ۪د پنٕنۍ ییٚلہِ وٕچھُن دٮ۪د پنٕنۍ منٛز غمن گٔمٕژ منٛز ییٚلہِ وٕچھُن دٮ۪د پنٕنۍ گٔمٕژ منٛز غمن خشم گوٚو معصوٗمس ودنو دٮ۪دِ
گژھا گامن مز کاماتس اندر آسن نر روزان بند ات وجہ کامات یٖتیاہ لٹہِ کامات گوٚنڈ فاطم بنت ازدن نور دیدس حضرت امیرن یہ کامات ژٹان تتھ وجہ اکہِ ساتہٕ آو دٮ۪دِ یِم نر روزنے نہٕ بنٛد دوٚپنس گوٚبرٕ کیٛازِ دوٚپنس یہِ نہٕ روزِ نہٕ بنٛد یہِ چھُ وٕنکیٚنس خۄداے سُنٛد نظام چلان یہ روزی نہٕ بنٛد کِہیٖنۍ یہِ چھُ وٕنکیٚنس تہِ دوستدارن ہٕنٛدۍ مُشکِل آسان خشم گوٚو معصوٗمس دٮ۪دِ ہٕنٛدِ ودنو کیٛاہ کوٚرُن ماے بوو زٕ اوٚنگُشتہِ مُبارک موس مان زٕ اوٚنگُشتہِ مُبارک موس مان منٛزٕ دہن تس اشدہس تیُتھ اعجاز ہو زٲہِدنو لکٹی زہری طور اکوئی دستی مبارک کور غلام امے دستی مبارک زٕ انگشتی مبارک واتن علمس لیکھان یا ترٲینس أڑۍ علمس لیکھان نہ نزدیکی واتن پتہٕ کوٚر مولان اشار پننٮ۪ن دۄن انگشتی مبارکن کوٚرُن أمِس اشداس یِتھِس بٔڑِس بار کوہس بِنس ییٚلہِ اشار کوٚر مولان دہن پٮ۪ٹھ بٔڑِس حصس تام کٔرنس زٕ حصہٕ اکھ حصہٕ پیوٚو مسجدس اکہِ طرفہٕ بیٛاکھ پیوٚو تلوار وٕچھو اشار کیٛاہ ونان یہِ شٲعر دپان ییٚلہِ مولا حضرت امیر المومنین آفتاب کھور واپس تتہِ تہِ اوس دۄیوٕے انگشتو مبارکو سۭتۍ اشار آفتاب آو یہِ چھُ واقعات جوڑ بہٕ کیٛاہ ونہٕ ییٚلہِ خیبرٕ کِس دروازس اوس حملہٕ انُن 7 پالوان ٲسۍ نہٕ پوشان یہِ اوس کٔژتٲنۍ ساس من مگر واریاہ 40 پالوان چھِ لیکھان أڑۍ لیکھان 7 پالوان ٲسۍ ایٹ اے ٹایم گژھان دِنس تہٕ بنٛد کرنس تراونس مگر حضرت امیر المومنین ییٚمہِ ساتہٕ امہِ دروازٕچ ضروٗرت پیٚیہِ کیٛازِ تار اوس لشکر دیُت لشکر ٲس تارٕنۍ تٔمۍ کھنٛد کٔر وسیٖلہ اوس نہٕ حضرت امیر المومنین کوٚر اتہِ تہِ دۄیو انگشتو مبارکو سۭتۍ اشار اکھ اوس یہِ ترام تہٕ یہِ بنیو سۄن بیٚیہِ آو پانے دروازٕ یور دستے مبارک حضرت امیرن دپان کال کا پرشاد ونان أکِس کتابہِ منٛز دپان جو پانچوں انگلیاں اٹھتی اشارس منٛز چاہے تٔمۍ اتٮ۪ن اشار کوٚر اجداس چاہے تٔمۍ اشار کوٚر آفتاب واپس انس چاہے تٔمۍ اشار کوٚر خیبرٕ کِس مگر دۄیوٕے انگشتو مبارکو سۭتۍ دپان جو پانچوں انگلیاں اٹھتی وار تھٲیزیو یاد یِم لگنو ضروٗرت جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش فرش اٹھ جاتے غنیمت جانو کہ 2 ہی انگلیوں میں باب خیبر ہے اگر تتن یسے مولا امیر المومنین اگر 5 انگشتو مبارکو سۭتۍ اشار کریو زمینس تو آسمانس وٹے یِتھ پٲٹھۍ چٹٲے وٹان چھِ صلوات ؤلِو أسۍ چھِ سٲلِم دوستدار أسۍ سمیم دپان یہِ اعجاز وٕچھِتھ فاطم بنت اسدن دِتۍ بوسہٕ گس حضرت امیر المومنین مگر دوستو مُد موضوع یِمن چشمن مُد موضوع اتھ آزادٲری کرنس تُہۍ چھِو تھٔکۍ مگر حضرت زینب تھٔچ نہٕ حضرت زینبس چھُ مُصیبت اوٚتانۍ تانۍ اوسُس تِمنٕے دردِلن سۭتۍ سۭتۍ مگر وٕچھُس تِم ڈولان وٕچھ تٔمِس مُصیبت ؤلِو دپوس زینب ژٕ تھٔچِکھ مگر أسۍ کروے مدد ژےٚ ٲسۍ نہٕ دِوان ودنہٕ وَلہٕ أسۍ چھِ آمٕتۍ ودنہٕ دپان فاطم بنت اسد درٛاے أنۍ دِتۍ بوسہٕ مولا امیر المومنین دوٚپمس لۄکٹی کۭتیاہ زور چھِ مگر اوٚش چھُ جٲری ییٚلہِ یِمن دستہِ مبارکن پٮ۪ٹھ اوٚش پیوٚو مولا لوے آلو دوٚپمس عرض کوٚرُس دٮ۪دِ وٕنکیٚنَے زٔمیٖنو آسمانن خوشی مگر ژٕ کیٛازِ ودان فاطم بنت اسد ونان پتہٕ درٛاے مےٚ بدلٕے زور یار سُہ کوٚت وٲژمٕژ سُہ ووتمٕژ کوف مسجد ہِنٛدِس محرابس منٛز شاید آسہِ وٲژمٕژ کوف مسجد ہِنٛدِس محرابس منٛز اما رفیقو ییٚلہِ سرِ مبارکس ضرب آو شیرِ خۄدایس کتہِ مسجد امہِ پتہٕ چھِ ٹھاکہٕ تہٕ پھوٗلہٕ منظیٖرن امہِ پتہٕ واتنو پننیو حسنینو تُل واتنو
پنن دولت سان مگر دوری لوی امام حسن مجتبان آواز لوین بین دید زینب بل اشعر الباب جناب زینب دوپ میں باب یور وار کر گو مگر بوے حسن مجتبہ کیا آواز دیوان آلو دیوان دپان ییٚلہِ جناب زینب وٲژ نا اتہِ وٕچھُن پننِس بابس جایہِ سارِ مُبارکس خوٗن ییٚمہِ دارِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کیٛاہ حضرت امیر المومنین تُلمٕتۍ دۄنوَے دستہِ مُبارک بازوی مُبارک یِم تھٲیمٕتۍ اتھ سرکِس دپان ییٚلہِ پتہٕ ترٛووُکھ تہٕ زافس منٛز وٕچھ جناب زینب آیہِ برونٛٹھ کیٛاہ اوس دپان دوٚپنَس مالِنیو یِتھَے پٲٹھۍ چھا ترٛٲوِتھ ژلان کوٗر کیٛاہ گوٚو جناب زینبن مالِنیو یِم کتہِ یِن قبرن یِم شنٛگہٕ دیت تہِ درٛامُت امہِ برونٛٹھ چھُنا رسول خۄدایَن تہِ وفات کوٚرمُت تِم کتہِ یِن قبرن یِم شنگان چھا ترٛٲوِتھ ژلان دۄکھلَدنو کورٮ۪ن قبرن یِم شنگان چھا ترٛٲوِتھ ژلان زیوٗٹھ زیوٗٹھ کورٮ۪ن دۄکھلَدنو کورٮ۪ن چشمانِ مبارک واہ زافہٕ منٛز شیرِ خۄداے برونٛٹھ کُن اوٚن نابِ جنابِ زینب فرمونس زینب انُن امام حسن تہِ انُن امام حسین تہِ بابا کیٛاہ چھُم کرُن رتھ یِہٕنٛدۍ یِم لۄکٕٹۍ گُلۍ پننٮ۪ن اتھن منٛز بابا کیٛاہ چھُم کرُن أمِس حُسینس پٔکۍ زِ سۭتۍ سۭتۍ امام حسن مجتبہ سٕنٛدِ زہر دوٚپنس کوٗرِ ژٕ کٔرۍ زٮ۪م تسلا مےٚ ووٚن پتہٕ والٮ۪و ژٕ کٔرۍ زٮ۪م تسلا حُسینس امام حسنس یُس اَتہِ دِل آسہِ وٕنکٮ۪ن امام حُسینس یُس اَتہِ دِل آسہِ جنابِ زینبس کیٛازِ دِل آسہِ دِوان شیرِ خۄدا کٔرۍ زٮ۪م تسلا امام حسنس امام حُسینس ییٚلہِ میون لول یِیَکھ ودنو کٔرۍ زٮ۪م تسلا امام حسنس امام ییٚلہِ میون لول یِیَکھ ژٕ دی
Tezem tasla İmam Hasan Asıyım İmam Hüseyin Yelimin lol yaktı diz Zakını vadan Bak vallahi yemeği kapar. Gerçekten götürüyor musun? Khuda tanıyor param ko. Baba Asıqna Karbula İsmail Darzmı çünkü ben seçip bu sayede söyledim. Dopnas ne? Dopnas bari baatı maçım. Diyeti maçım. Boyuz Hasan'ı müjde bastı dinem zar. Baba burada taç bu şarkı. Dopnas baba ben ta tayzım. Karbala diyet yiyeceğim. Yeli marnam bayım. Amalino men ta tayzım yiyeceğim diyet Kemsal baba yeli marnam Karbala bayım to Vallahi bekliyor bu. Ama bas bu cümle de patlar. Dapan yeki Karbala bu Cenab-ı Zeynep. Bugün şu Cenab-ı Zeynep bugün şu başarı. Bugün şu babas kara grav. Bugün şu gaye najaf karan var. Gaye Medine skul var karan. Gaye katal gas kun. Dapan şu men dardır ki borcu dolar. Göster Ya bu sen çuvağı abasız kit borcu bazı dolar. Ya to çuvağı bu sen Ali Ekber kit borcu nazi cigras borcu. Şu Cenab-ı Zeynep. Dapan yeli Cenab-ı Zeynep katal gavot. Pataylar yes hadis sakina. Dopnas pop dedi. Çaka yazkala atsan resmaz ortu yuvar karan. Gaye huvar gasan, gaye yuvar gasan. Pafay. Zika çaran at katal gas. Bu bana Cenab-ı Zeynep'in munuz. Dopnas koğri başa çaran panır malum çaran. Dopnas malum kya go? Dopnas malum çamana tat yeli kur losan çı. Yeli kur vardis mazasan çı. Patçı takan divan malum tat malum kisim maras vana dur. Tat malin maras divan tar. Dopnas yeli kur lakık asan çı. Demi çi malum mol savan şines mi? Divan Cenab-ı Zeynep. Zaman yeli sakinen vur şines mi? Dopnas papay. E bıçaz na temi malniç kur. Yes malniç mazme mol o şines mi savan. Hava kramya keçi pırır babı. Zaman İmam Hüseyin Ozem zaten tiran tıkanan mazını. Vücut kariyo tayari. Cenab-ı Sakin çi Şam kul pakar. Ki hamari Karbala Şam kul pakar. Ki hamari Karbala sindi. Döke amacı